Bu yanında Hazreti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurgan degen ki Allahumma barik lana fi Recep ve Şaban ve belighna Ramazan. Ey Rabbimiz bizlerge mına şu Recep ve Şaban aylarını mübarek eyle, bizleri cümlemizni Ramazan ayına yetkizdir dep dua etken. Gerçekten bunlar pek mühimdir ve Peygamberimizin duasını andık. Bu vaxtlarda dua etilir dep aytdık. Biz de inşallah bugün vaaz yerine bir dua edecekmiz. Bilesiniz 23 fevral yaklaşa. 23 fevral günü bizim Numan-Çelebi Cihan degen milli marşımızın yazarı, muftimiz degen dayın. Bir tek Kırım'ın değil, bilesiniz Kırım, Beyaz Rusya, Polonya, Litva muftisunun. Endi o öldürgeni gün olğanı için biz de mutlaka geçmişlerimizi bir duanın anmak gerekmiz. Bu mübarek 3 aylarda Allah-u Teala şu duamızını kabul eylesin, yatkan yerini nurlandırsın, makamını cennet eylesin inşallah. Endi bunun yanında da muhterem ve aziz cemaat hepimiz camiye geldik. Abdestlerimizi aldık, temiz urbalarımızı giydik. Bu dış hazırlıktır. Bunun yanında iç hazırlık degen bir şey var, manevi hazırlık degen bir şey var. O da tevbeye gelmektir. Hususan şu 3 aylarda biz çoktan çok yapacağımız en birinci iş tevbe etmektir. Çünkü şu vaxtlarda tevbeler daha ziyade kabul oluna. Hazreti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurgan "Kullu beni adama hatta'un ve hayl hatta'ine tevvabun." Bütün ademoğulları, yani bütün insanlar hata işler, günah işler, ama onların arasında en hayırlı olganları tevbe etkenleridir. Onun için şimdi tevbe istiğfar degen duası okunacak. Bilgenler içinden tekrar etsin. Bilmegenler de içinden amin, amin, amin deyip dursun ki şu mübarek 3 ayların hürmetine Allah-u Teala cümle günahlarımızı affı eylesin, bağışlasın inşallah. Geçmişte bilmeyip işlediğiniz bütün günahlarga aytayı hulis kalbimizden, yani temiz yüreğimizden Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. Tövbe estağfirullahal azim, el kerim, ellezî la ilahe illahu, el hayyul kayyum ve tövbe ileyh. توبة عبد ظالما لنفسه لا يملك لنفسه موتا ولا حياة ولا نشورا وسله التوبة والمغفرة والهداية لنا إنه هو التواب الرحيم. İlahi Rabbil Alemin, İlahi Rabbil Alemin, İlahi Rabbil Alemin. Eğer bizim ellerimizden, kollarımızdan, tillerimizden, gözlerimizden, kulaklarımızdan ve sayrazalarımızdan bilerek bilmeyerek kelime-i küfür, hata, isyan, şirk, günah sadoldu ise hepsine pişman olduk, tevbe ettik. Bir daha işlememege az mı cez mi kast eyledik. Peygamberlerin evveli Hazreti Adem aleyhisselam, ahire ise 2 cihan serisi sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Bunlarga ve bunlar arasında gelip geçken bütün peygamberlerge ve onların senin katından getirdiklerine inandık, ışandık, kalemimizden tasdık, tilimizden ikrar ettik. İkrarımız şudur ki Amentu billahi ve bima cae mindallahi. Amentu bi Rasulillahi ve bima cae min Rasulillahi. Amentu billahi ve malaiketihi ve kutubihi ve rusulihi ve yevmil ahir ve bil kadri khayrihi ve şerrihi min Allahi Teala vel ba'su ba'del mevti hakkun. Eşhedü en la ilahe illallahu ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Eşhedü en la ilahe illallahu ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Eşhedü en la ilahe illallahu ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Kadırsın kayınçılar ya Rabbil Alemin. Yapacağımız duayı, kılacağımız cumayı bizlerden kabul makbul eyle. Tevbemizi kabul makbul eyle. Tevbemizin kabul makbul olması için El Fatiha. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinas sıratal mustakîm. Sıratallezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Amin. Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu vesselamu aleyke ya seyyidel evvelin vel ahirin ve salli ala cemi'il enbiyai vel mursalin velhamdülillahi rabbil alemin bi rahmetike ya erhamer rahimin. Amin. Allah-u Teala kabul makbul etsin inşallah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد والنبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد والنبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد والنبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Allahu Teala kabul mabul etsin. Muhterem ve aziz cemaat, şimdi aytkanım gibi Numan Çelebi Cihan'ın ve bütün diğer şehitlerimizin ruhlarına inşallah Kur'an-ı Kerim'den Yasin-i Şerif okunacak. Çünkü ondan sonra bütün dualar kabul olana diye buyurula.
Затем mübarek cuma günündemiz. Bu cuma gününde de dualar kabul oluna. İnşallah Allahu Teala yapacağımız duaları kabul mabul eylesin. Yatkan yerlerini nurlandırsın. Makamını cennet eylesin inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فالأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية جاءها المرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألك مجرى وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما خلقنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون
وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها هبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكل من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وخلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يحسمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث لربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا مغضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسحناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا ينقلون وما علمناه الشعر ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وظللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهضرون
فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. Muhterem ve aziz cemaat, mında oxamız Yasin Şerifni hep beraber hoşluq bağışlayıq. Buyurunuz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad, Allahus samed. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ehad. Allahu ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad, Allahus samed. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ehad. Allahu ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad, Allahus samed. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ehad. Allahu ekber, Allahu ekber. La ilahe illallah, Allahu ekber. Allahu ekber ve lillahil hamd. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin al-emin ve alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme Rabbena ya Rabbena teqabbel minna inneke entes semiyul alim. Ve tub aleyna ya Mevlana inneke entet tevvabur rahim. Ve ehdini ve dinil hakkı ve ila sıratil mustaqim. Bekatil Kur'an-ı azim ve bi hurmeti manziltehu rahmeten lil alemin. Ve affanna ya Rahim ve affanna ya Kerim. Ve afir lana zunubana bi fazlike ve kiramike ya ikramel ekramin ve ya erhamer rahimin. Allahümme zeyyina bizinetil Kur'an ve ekrimna bi kerametil Kur'an ve yeşifna bi şerafetil Kur'an ve elbisna bil hiletil Kur'an ve afina min kulli belaya dunya min azabil ahire bi hurmetil Kur'anil azim. Allahümme bela ve yasesa ma qara'nahu ve nuru ma atla'nahu hediyeten ve silaten ruhi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve level cemil ulemai ve şuhedai ve salihin. Allahümme gfir lil mu'mine vel mu'minat vel muslimine vel muslimat الأحياء منهم الأموات إنك السميع قريب مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين وبحرمة سورة ياسين آمين آمين آمين. إلهي رب العالمين
İlahi Rabbil Alemin, İlahi Rabbil Alemin. Sen kadırsın, sen kerimsin, sen aciz kullarımız. Kene mına şu mübarek cuma gününde kullarımızı kotarıp yalnız sağa dua ettiğimiz yalnız sen tilemiz ya Rabbil Alemin. Şu mübarek 3 aylarda sağa dua ettiğimiz ya Rabbil Alemin. Şu dualarımızla yapacağımız ibadetleri bizden kabul ve makbul eyle ya Rabbil Alemin. İlahi Rabbil Alemin okuduğumuz ayetlerden hasıl olacak saptan başta sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhunu haberdar eyle. Cümlemizni onun şefaatinde mahrum eyle ya Rabbil Alemin. İlahi Rabbil Alemin, bu yanında da hepimiz senden geldik. Hepimiz mutlaka bir gün sağa kayıtacağımız. Ama ketkenleri biz hiç vakit unutmayız ve bugün manda numançılı bir cihanı anmak için toplandık İlahi Rabbil Alemin. İlahi Rabbil Alemin, on yatkan yerine pur nur, yüreğine mesrur, baracak yerine cennet eyle. Cümlemizni oğa komşu İlahi Rabbil Alemin. İlahi Rabbil Alemin, onun bizge taşlanan bütün emanetlerge, hakkını bizlerge sahip çıkma nasip eyle ya Rabbil Alemin. İlahi Rabbil Alemin, geçmişlerimizden konuşacağımız günde bizleri onların karşısında utandırma. Cümlede bir vakit imandan, Kur'an'dan, doğru yoldan ayırma İlahi Rabbil Alemin. İlahi Rabbil Alemin, milletimizge hayırlı hal yönelişler, hayırlı hal ekecekler, cümlemizge amanlık, tınçlık, semplik bir vakitte birlik ve beraberlik içinde, sağlık ve sıhhat içinde, oz vatanınızda yaşamaya nasip eyle ya Rabbil Alemin. Ve biz senden ne kadar çok şey istesek de bizim hakkımızda en hasını bilgen sensin. Ama en olan muradımız, en olan dileğimiz, hatasız bilasından şu ömürlerimizi yaşap, senin zanı kazanıp son nefislerimizi cümlemizge kemal bir iman zırgı vermeye nasip eyle ya Rabbil Alemin. Sözlerimizle beraber, Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu olsun ya Rabbil Alemin. İlahi Rabbil Alemin, biz seni tutmadığımızdayn, seni zikrettiğimizdayn, sen de ne bizlerini, ne geçmişlerimizi, hususan numançılı bir cihana hiç vakit unutma ya Rabbil Alemin. Makamlarını cennet eyle. Subhane Rabbike Rabbil İzzeti amma yasifun ve selamu aleyhi mursalin velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala seyyidina Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Malik yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdina sıratal mustaqim. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdubi aleyhim veleddallin. Amin. Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu vesselamu aleyke ya seyyidel evvelin vel ahirin. Ve salli ala cemiyel enbiyai vel mursalin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Bir rahmetike ya erhamer rahimin. Allah-u Teala kabul kabul etsin. Yani ezan vakti geldi. Hocam nasıl şu Kur'an-ı Kerim'i yüksek koysanız da.